kutusomea mahitaji yetu kama kanisa. Asante sana. Nafikiria sasa bodi tunaweza kaa napomwalika Bishop atuletee kitengo kingine. Karibu sana Bishop. Amen. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Bwana asifiwe. Mungu hajawahi shindwa. Sasa tanyako bugua. Anaweza kusababisha yale ambayo yasiyo ya kawaida yakaweze kutendeka. Kwa hivyo katika hiyo budget tunaamini kwamba kwa uwezo wa Mungu, wananyamataro wakiwa, wajungaji wakiwa hapa, timu ya Ruaza ikiwa ndani ya nyumba, mheshimiwa wa maeneo haya akiwa, na wageni wengine walioalikwa, wengine ambao wamefika, wengine hawajafika, Bwana anaenda kutusaidia na mambo yatakuwa vizuri. Niruhusu kwa kipindi hiki nikaweze kuwatambua watumishi wa Mungu walio katikati yetu, ili kwamba watusalimie na kisha baadaye niweze kulegeza kipaza sauti kwa viongozi wa mkutano huu. So wajungaji mlio madhabahuni, kujeni ili mkaweze kujitambulisha. Wasomboanya saa molega mwenzi njugoja na itakuwa vizuri, tutabarikiwa pamoja ili jina la Bwana litukuzwe. Tuko na timu kubwa. Tubwate timu enenega y'abasomba togokorana barabwe mirimo, na naamini kwamba wamesababisha kazi ya Mungu kuenda mbele na ikiwa pamoja. Waja nianze na pastor mgeni ambaye ametutembelea, alafu ndio niweze kuenda kwa wenyeji. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Vita vya Mungu hataki mtu amsaidie kupigana, anapigana mwenyewe. Asante. Majina kamili Daniel Nyakundi. Naitwa Reverend Daniel Nyakundi. Gate birenga tiganya sarwa nese giyoka. Weka. Mungu apigane vita mwenyewe. So gonta kitabana tuanza iga tokukora gochari. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa wageni wetu waalikwa, tuna shukrani kuu kwa kuitikia mwaliko wetu, na naamini tutasaidiana kutenda jambo ambalo Mungu atatusaidia. Kwa hivyo karibu sana. Majina Reverend Julius Ochengo. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Pia mimi nimefurahia mahali kwa siku ya leo, siku ambayo tumekuwa tukiingojea na Bwana ameifanya. So wageni wetu wote waalikwa, karibu sana. Pia sisi wenyewe ni wageni. Amen. So Bwana atatusaidia. Kwa majina ni Pastor David Yamwea. Tunasaidiana na Bishop kazi hapa, na Mungu ni mwema. Mbarikiwe wote. Asante kwa nafasi. Wageni ambao wako kati yetu, karibuni, na jisikie mkiwa nyumbani mwa Bwana. Na kanisa nzima kwa ujumla karibuni pia, na kamati ya kanisa including Bishop. Asante kwa sababu ya siku hii ya leo. Jina ni Reverend Vincent Asuma. Bishop wetu na Board of Deacon, wageni wetu waheshimiwa, na nyote nimewasalimu kwa jina la Yesu. Mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mbona mumeogopa hivi? Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kabisa kwa sababu ya siku ya leo. Hii siku tumekuwa tukingojea sana, lakini imefika. Asante kwa sababu ya wageni ambao wametoka mbali na karibu. Asante kwa sababu ya vijana wangu kutoka Nyamatuti. Aba muraba na abane kurwa alika maate. Bate ngana baka tuji na ntukorora asabu wako. So na wengine wote karibu kabisa. Jared karibu kabisa. Na ile mabaki Bishop. Hiyo kitu tunasema hiyo kitu
Ikifika wakati mnaambiwa najua kuna saa ingine mchango na inahitaji makofi na ekiririato. Bwana asifiwe. Mchango inahitaji kiririato na makofi na furaha, we furahi tu. Kama una pesa, furahi. Mungu awabariki. Elias Asira, pastor wa hapa. Asante Bishop. Barikiwa sana Amen. Bwana asifiwe. So kwa sababu tumeweza bado tutaendelea kupeana nafasi kwa wale hawajatusalimia watatusalimia, lakini kwa sasa niruhusu niweze kumleta deacon wetu ili atuendeleze katika kipindi ambacho kinaenda kufuata sasa hivi. Amen. Asante sana Bishop na pastoral team, tuwapigie makofi mazuri wanapoketi. Sasa tuko karibu kuanza mchango. Kwa hivyo ningependa uangalie yule ambaye amekaa mkono wako wa kulia, umkaribishe vizuri kama mgeni wa siku ya leo. Mkaribishe kabisa, mwambie karibu sana mgeni, karibu katika nyumba ya Bwana. Yes, mkaribishe kabisa, mwambie karibu, asante. Asante, amen. Amen. Hiyo ni mkono wako wa kulia. Angalia mkono wako wa kushoto kama kuna mgeni huko. Tena mkaribishe huyo mwingine, mwambie karibu sana katika nyumba ya Bwana. Karibu sana kwa mchango ambao uko mbele yetu. Amen. Nataka nilete timu ya watu wawili ambao watashughulika kwa kutuletea wageni. Alafu baadaye tutaachia mmoja atuletee wageni wetu privily ndio tuanze mkutano. My brother Rogers, kuja mbele. My brother Eric, kuja tu. Ni kusema tu neno moja. Nataka nianze na Rogers. Najua yeye mambo yake ni ya kuzunguka hapa kuona kama kila kitu kiko sawa. Karibu sana. Bwana asifiwe. Rogers Gichana, karibu nyote wageni. Asante. Asante sana. Mkimuona mahali anapita anataka kukupiga picha, hiyo ndio kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumebaki hapa na Eric, is our chief guest. Tena ndiye atatusimamia kwa kuleta wageni, watusalimie, tena tutaanza mchango. Karibu sana Eric, salimia kanisa na utuletee wageni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani siwezi toka huko mbali, mimi mgeni wa heshima halafu hebu tusimame tupigie Mwenyezi Mungu makofi kwa sababu leo ni siku ya furaha. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Amen. Amen. Kwa majina ni Eric Mbugani Amoma. Mimi ndio ule mgeni mkubwa. Nimekuja na wageni wenzangu ambao wametoka mbali. Sasa moko weke keririato na litoko rusijibese. Mogo isaranza mwage tinkobi besete yo toko ruaroria bagani abe toko soka ichuko togene. Na umutate tore nene jibese. Aya tupige hiyo makofi mara moja kwa Mwenyezi Mungu. Amen. Amen. Sasa tunaweza keti. Nani ncherangi wete bija konange bikabu ebire bosia. Ebinte bibire bosia tuchake gas. Deacon, thank you for the opportunity. Digangireli bageri bono kuwakaribisha wageni wetu. Na kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali ambao amewatoa na mmechukua wakati wenu mwema kukuja katika kanisa hili, mtutie nguvu, we support each other and then tuchenge kanisa ya Mwenyezi Mungu. Sasa kwa kutochukua muda mwingi, nitaanza kwa upande wa mbele tukienda kwenda nyuma. Niwatambulishe wageni wetu ambao tuko na wao, wawasalimie, waambie majina, ndio baadaye tutaanza mchango. Karibu ndugu yangu. Wacha nianze na nyuma ndio nikirudi mbele. Aha. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Enjara ya tulire bano. Nyakondo chenkorera iga. Ningo bwa monene, ningo le ange.
abantu barigetie kogendesegi ning'origetie aleta bamwabo bache gokonyeka tibacha gosira gokonya nokwau nobuya bwonsi ogokonya nokwau nobuya bwonsi tobensemo yao monene butambe kebungo kio moiso esegine ndoro tigatorole oyora ibue gondo eruti inse yebendera twatinire nao turabuere nao moleme ogokonya nokwau ogokonya nokwau novia bonsi tobensemo yao monene butambe. Amen. Oikanare korarangirio moika lindense ebebia Bishop wetu na wachungaji na wageni wa heshima. Mimi ni memba, si mgeni, lakini tumeandamana na ndugu yangu ambaye ni chairman wa timu yetu, timu ya Ruasa, Mheshimiwa Justin Nyambega. Wakati atasimama, yeye ndiye amepepa ujumbe wa Mheshimiwa Ruasa. Na injirende na masi na bongo kya gatinga gasinini na boro kiniro butogete na bego sio obosio bonuke. May God bless you. Nguru tole chibese. Mwakere chinko bitakwane tibia. Karibu sana ndugu yana masie. Tiga nyesaya goseseni. Omo bisondo ikira igatega bakwanie. Bwana Yesu asifiwe. Ndore na mawako. Ndore na mawako. Abangina mawako. Abangina mawako. Oruwata nwala. Kipa nwala. Bwana Yesu asifiwe. Bishop Timbo Atimangi. Nainchen na wati ndono makega. Nguwa kinda kane. Lakini ena chana timu kipagandi. Because nerolo bisibona. Asanteni. Biamono sana mwakere chinkopi. Bwana Yesu asifiwe. Tigangireli bageri naande ko ka identify na kukaribisha bageni baito. Bacha batukwaniga baisaranse tumanya gochaka omuchango. Tiganda ngeli a group yo Mheshimiwa Ruasa and the group bacha batukwani. Bali bacha kwa niaba ya Mheshimiwa Ruasa wakuje watusalimie. Asante sana. Bishop Oito we kanisa ya Nyamataro na abantu bonsi buyamore mongi weto chimayali iko na mwama we mutando chimpaka awo muamete lakini ankoro ni ndavu pastor buyande iko tuarenga ma tukaere makego Orio teneta abana tesaloka me kindly kino ororengo sabana bwenchera yabalire kuba gorande asoro Chenya mbega ngukwana igonde omugusero na inde nkorwe kinyoro kukunyamatuta aserious na anduru bale kanisa yatukinie kuru kuna nyamatuta PH iyo mwaka mbega achagete tato mwabo sponante abino wala mwakerenge simi acha tindiko chaka kurubesa nyataraika igo ntuarenga no Mheshimiwa Ruasa Mheshimiwa enkuarenga gwachite kwitayarisa bono rero na riura tukalichira na ntotakeire gotoka itukoria rero tosire gacia Nyasaye igombo betwakora gochicha
na inde ndoche mwachire buya rero muri buya eakere chinkobi akorira maya Yesu korira maya ntebe Yesu korira maya ntebe korira maya mwana Nyasaye korira maya ntebe Yesu korira maya ntebe korira maya ospanyo minto korira maya ntebe Yesu korira maya ntebe korira maya masyo minto korira ntebe Yesu korira maya ntebe korira maya kibagendio korira maya ntebe Yesu korira maya ntebe buya mono Bwana Yesu asifiwe. Intue totoregete no eto gukora siasa lakini nende siasa iragera tinchigoro anda masina atika siasa igo bono nche no moko nyora ntanganete igoro Yesu ari gocha bono iga otini mokora kina tete nko bando mbogena na achire otinte emeti bono ntue injene chairman ya timu Aruasa so bombo gusera aria na inde no mogetutu lakini na togoteba ga sai Aruasa tari korigikura kwa sababu kerugonkere moigwete getangasire kerugonkere getangasire abantu mbali obisi toko bali bakore emeremo gose bono gaki lakini ekerogo ebinto byoka byasaririe ense yaito yagusina Kenya ngima nekero omorembo taiyo obwanchania mono obo gose bono gaki mongine abangine ekero mogaka moigwana ine nyomba boronya gosmile ngore okonya barire teno teya kamafuta gose bono gaki bona Aruasa bwa morembe bwo mona magenderero nero tutumire gochaga na inde koruse itoma ataria njira nere konyora bamubagete rochi kibagendi nere ngora atebare na kibagendi tuoma kanyora bora tuoma omonto onyore gwakorereki kwa mubunira omogongo omonto ino yo Nyasaye bono ntu otogoteba na Aruasoyo aini mwateba Aruasoyo na ira nene jibes Aruasa na bakonya gocha igo abachete igo akabeke giriri kiri moroche igo rari mwakere chinkobi bono no tara igo raria togo turunga jose bono igo ntu abegete una aruete promise tu abegete igo rogari bono ntote tukwana magana amange saberani Aruasa lakini kimogo saba abantu motigenda amuamu nero yare ndire bintu magega eri asingo ga no maite kenyoro tokorwa anya tari amasaba mwaite ko nsabera iga kunanga na onja maru angitire bono na atigete ebintu ebinde mwa Yesu naka gose bono na amasaba ino gose bono omwana bwo omonto tanyorire gento tiagotware kiorekanda gose bono gaki sabera bana bonsi no yo na emambi na nyore na ayo nyatubwatie kiao rero Nyasaye na amaite sababu bono twachira iga mutigare buya no morembe na inde mwanchane igo na achichanie bangete bono omogeni omonene orarero mbranki bagente rero robisi bono tagoto emilioni na inchemente ibire to na kiekoba gose bono buya mono Nyasaye oyo ningirane kurwe getoro kiane na inde gokorera pi budget yarenga teri budget irenene ekera abantu bibangite na inde injarenge nande ero yari koera by the way una moikaran steiga sana inkingo bakubongeza igo mubwate gento kona long term yani mwabekiro mochiyo yo mwanyorigere mwanyobekire risakaraime mwa project rie budget nande yonkora no mu accountant nari ngabo ko banjino mu account kero konyora bantu na projected tali actual but projected God means sina magana yechi sabu na ite tegati abu ye kanise ni kwata abantu basomete biya bakere chinkobi kanise yenko aerere kwa neema ya Mungu Nyasaye ngwanchare abagusie batete na nyamanke yakoraki igona muachire iga mo kumi inumo bona nsimba bwaratiro ikaransa abu nyakisema yakoera ninche no spori nonde kanise koreki rembuya mono Nyasaye iyo mutigare buya sana. Thank you so much. Biamono sana timu Aruasa
tiganye saya waseseni kabisa moko bakira chinkobi tigangire libageri nande kurangeria etimu ende abageni baito batukwaniga bwango egere tuchake omuchango abantu be MCA ya Nyakoe Ward karibu sana mutukwaniga egere tumanye guchaka omuchango representatives bomo MCA ya Nyakoe Ward. Bwana Yesu asifiwe. Injino mo MCA Unyakoe. Kona atirindire kwa niaba yo mo MCA Unyakoe igaro muchango iranda ngochare. Tutarakura ngochare. Igo mo bashiko kumina ngaki ataracha ngochare. Kumurochi nere murochi. Yamona sana mo MCA Nyakoe takuwa netibu ya mwakere chinkobi tigangire nandi bageri ko mwaligani omogeni onde bwesiko karibu Mr. Mkoa okwani aba Nyamataro. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na inche ngwirali bageri soko kwakera ngambia mono singinjeri tukeri na batemya sa ngambia mono singinja tuanjira tuikarero singinjo yoko yo mochango kokore nyombe yae ngangere ko era situ arure ngare asa to tigarite no ara kardaki akebobe Goto soko bwatera na gakiro mondo ake akangsake ake bishop nyombe to kokore tageka gore no tora to bwati sio mogani witko mbiamono. Thank you so much. Abageni bonsi bono nta tempa ili bagai gabuna bako nyagocha iga ntobwate timu ende endugu yane nchuga iga totebi ngaki mheshimiwa ngaki nago tumakende gose. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngotamanyiti mogirango kamiri Samarieta Boniface ondie kyo yomboga kambugirango omwishimiwa pokorobisi yo mwishimiwa Silvano Soso echief whip alibogirango no tware ngenera yesterday namukwanete ngambwate mega contribution ya sekanse yane ya Nyamataro PAG asengenje yende nsemuna ya mwe ta chari ya bere ndege no akarari siaya igaigete iga bugiranga akore ntukire 1 2 anda kaira na siaya so no are 92 agante end time kara abegusia mutari kanisa igota kuru muchango so muchango ndero ko era bono muchango ndero era mpalikiwe biamono sana tebye chipu ipunga nere toganyete tugara kora na mangana ya matanga ache boli tokore nyomba ya Nyasaye. Thank you so much. Tiangire libageli ande mokaribisha mogani onde Mr. Alex Nyabuto, karibu sana usalimie abantu ba Nyamataro. Mr. Alex okara tali naintwe ntobata bageni bande Isaac Mse and Dr. Mariana wale ambao walitumwa wako wapi watusalimie abageni Mr. Isaac Mse bona sebali ndoche ngamba iya ogaiga tiangire libagaeri nkaribisha mogeni onde karibu Mr. usalimie abanyamataro. God is good and all the time. Asante sana. Kwa majina mi naitwa Vincent Matundura, hapa ni nyumbani. Mbali ngaba maite. Iganika abange mu manyete nche igona achira itukweli lya lero
ase eng'encho yogwakilisha mheshimiwa mobunge Anthony Kibagendi oyo otari konyara goika ore ase eng'encho ya shughuli ya kikazi nabo yarenge ng'ango charenge lakini ase eng'encho atari konyara ontebi ng'iche komwakirisa tinkoreti buya bono igo nacha nimaete ng'a nabo ndabete inyora ribaga riogokwana naende ase eng'encho bono konda tori mochango ase eng'encho aba na abanto bane nabo nare gwancha mbatebie ng'a neyemo eki omogambi arengereti kobakorera niki agenete gokora gaitera mokong'anchera mbare nga ba apply bursary mbare nga banyore bursary etu apply bono mbare nga batanyorete ase eng'encho mbaro batanyorete maete barema mbaiyo gose bata applied mbaiyo bono mware kong'anchera ntangase iga bari ba applied bursary nande nyora ntobwata obisi yaita ari bosongo tobwata obisi yaito mosocho no obisi ende nere nyancho kamuranche amokwira marieta y'abana aria obisi eria negene tugushugurikera abana abwo egere bagende skuru obisi yaito y'omojumbe negenderete egasi omojumbe oito nabwate abana agosomia or form 1 mpaka form 4 akobakanire school fees lakini na abana bari bare chintakana total orphans akobakanire for form 1 mpaka form 4 chibesa chionsi noe moibori na shopping itari gokora nero gokora abari bakonyora chibasari cha kawaida mwana bwe form 1 mpaka form 4 iga mwana bwe boarding akoe guchiri busano omwana oli day schools chiri busato chiri busano ibere mpaka chielfu iko chi umwanafunzi akonyora igo chi kekonyarekana nga mwana ota upright ake chibese cheno chibekire kando moira marieta y'abana aria chishughulikerwe mangana echiparo mushimu wanangende takorosi chipara buna moroche bune para nere yokurwa egoso amatoke egenderia nyasani yoncho Kenya bururu epare eria nkobekwere rami chiskuru chiaito nchigendete korosiwa nyabururu njarosiwa negenderete naende kwagachwa ebirasi njarosiwa ebirasi biria biatigire tunchira na omweshimiwa waito seneta ebirasi mbire byarosiwa ari ebirasi 11 ntore chetogende kiore nkwagachare kiore secondary school echikoni amo na obisi y'abarimu n'ekikuru chinde chiyetana ni seita chigendete korosiwa igwa mangana iskuru mugambi ngoteba ari ngata itikorora mwana onde bwensisiko twari gusaba iga abagambi bari baratoke bara gusaba abagambi baito bebinyoro kamuranche nimubese gutiga abana babere siko ase ng'encho sometimes nabo turanyare ntuike ase abana abo bareka mubaroche bareta office chaitu ngwasichire abana abo bakonya bagende school egento kende nare goteba abantu baito chikanisa mweshimwa ngosirare kire kanisa umweshimi waito igaro mu adventista lakini kire kanisa kogendare kurwaro bokonyi buna bono iga buna nacha konyona itire chikanisa isato na amanyire gocha ase ng'encho ganto mase ng'enchare Nairobi na itire chikanisa ene ya gatatu nkaite na soire nande buna nkurwa kominyokande nande yende tobao muchango mokeiga egere kanisa esuke ekanisa yase arwendo chena atambe asa atigate nake lakini togotebunga Rome njaga chitwa seri tukuki elimo igo ngaro mpaka bono nekorete ki negendete kwagacho igo rero twachira tochigosire kanisa ye nande ninde kene nga abashimiwa bandi mbara kintu nkiyo gegosinyekera abantu babwateranite kintu nkiyo gegosinyekera abantu baramo n'amasabo naro ari n'eng'encho mono ase eng'encho natokora nyasata iyo na intwento nyare so nkoira ribageri kobaire n'ing'ampu ya mono no turamo koira nande gandu muchango bumujumbe naende muchumba ante biga mweshimiwa bishop no musani one ante byupango muchango oyo bono ase eng'encho kanisa yere buoyeka gochakera omotienyi osaba
bakang'e omotienyi oikomia abo bango mochango nera acharora abasani baye momaetie Simba ntobwate Simba county eye acha tebia akwane na Simba akwane ne gwimenire pia itokoro kwa Donya abasani bande arete bakoro mochango oyomo uyora abo yoye ekanisa yere abantu baito abakristo baito bagendera bakoraki bagendera goshirikia aseng'encho y'omorembe so kora abango mochango bishop abo ntebia mojumbe abe tayare na ando mwatebe tumubeko mogeni bwisco bono rero gochikoyeri bakari endugu ya nega nerara au mochango monene ora abe babasani baye tuchangire kanisa ye egerege ende mutu seli bageri kempu ya mono ningira nendu mochangone pia mono sana Bia mono sana. Akero mheshimiwa Kibagendi Chinkobi. Thank you so much. Sasa kwa sababu ya wakati nataka kupea mgeni mmoja peke yake tusalimie, alafu tuanze mchango wase Solomon kanisa chinde tiri ko bangu ibuna twabangu yo rero oikamba te biburonge ebyongosi byagaiga omokoira muganiri koira umostari omotwe asoko bangu omochango for example omochango noro okorekana mawe south mogirango okwali omochango ori koringa social media umware gutangaza abagenya au ino mware gutangaza mangana basa kuchika abageni umubasa kubwa tubo kubwate umochango ayetangaza obisi abana siasa bakorentera abageni oseba nobolimo ekera ngintu togwetagera nentu n'abakristo bona nentu n'abakristo nende kwaka turi jukura bana bantu banose bagwa gajikura oseba no igo ndege ko batebinga umochange karoko bangwa aya pastor tako jole tariki totebinga is around there ababoka babange barali tuko bare available egere baje babango umochango bakiko nde bwensi batagete intu toberega yako bari sibo nako basabera ko beka ama goche to basabere to batembia mono siseniwa ego I'm not very happy ekero konyora I'm sorry to tell you kera njitini konyokondo ka ekero no turega iga naba na siasa bwense meyo barega iga kai kanisi ene nkongu ene ya maskirikira sauti iga tutagete kanisi ye aswa rusina tambe otokugo igoko sunguyo twaiteire Kibaki na bagena batoko ichangana ni bakatoyo kore na masi nuka twachagete so entoko batebi next time we need a serious fundraising tokore ngente once for all mochango no bondiri last week igalioma ngoro jabagani bale ngoro bono yara ne gere to bawuti sana mora ntu irana na ntu echaya abana siasa igo next time to address buna photos bagwa kajikora ja Kenya na ende tubwate ekura ya mbona muntu rubensi abwate twigwana nire igo ngwake rumugambi arwa sambe ya mono eko edertera akirukura lakini ngobe giregiri ratara muchango tarachaka usebona nakinda mwagiru jukura motari kotokonya onyo muntu tara akirukura ero be giregiri ande na uniform obasonire gaiga usebona ase igo ndage tumo kwa kibera hadi siatari na ante make omutinya itire bere tatu tasi wantare ngeno nyambo songo mbona achire na manyo kinaikira no nyambo nte nyambe ko ntebinga manyoka goja nari goja goika ante binga manyoka ayo goja tukuro mochango so egento kiamana ekere chikura mochango goja pastor tako chore tariki etariki tigeba so mogeni bwisiko araba gandi ba yako chikambarabi twigwana nire asa yamke tikomana basene Bwana asifiwe. Mwakere Chinkobi. Mbia mono mogeni tuwe sukasa mangana iyama yewa toire. Next time bono togo pango mochango. Nere toko beka katikati ya toro kinga itoko genda guchi. Ega tore moire gasa magoso ntoko teba yetu agosire bono nande ntoko irora magosa ayo. Kai bese imo ikora na nero na monyago tuoma ni boire. Bwana asifiwe. Na mutuma ni boire bese imo ikora na nero tiganya saya tokonye. Egere tuchange kanisa yae. Asili bageri bono tunaenda kwa wasee wa kanisa
tunaleta mchango wetu. Mungu atubariki. Wale ambao wako huko, mbuya mono tata ekyaera yeno muya. Mbuya mono tata ekyaera yeno muya. Ekyaera yeno muya tata. Mbuya mono tata ekyaera yeno muya. Hallelujah. Mbuya mono tata ekyaera yeno muya. Hallelujah. Mbuya mono tata ekyaera yeno muya. Mono tata ekyaera yeno muya. Aya mono kabaga nyagocha. Yagire ni bageni na bishop watu sabere. Yagire tuchako mchango official. Karibu. Amen. Asanteni sana wageni wetu, na ninaamini kwamba Bwana anaenda kutubariki. Tuamini, tuombe. Mwenyezi Mungu, Muumba mbingu na nchi, mfalme wa wafalme, asante kwa sababu ya nafasi hii. Tunapoenda kutoa pesa kwa ajili ya kufanya kazi yako kuendelea, tunaomba ukatupe moyo wa unyenyekevu, na Bwana uweze kutusaidia tuwe na moyo wa kutoa, ili tutakapotoa kazi yako iendelee, utafurahia. Bariki kila mmoja, inua kila mmoja, na kila kikundi kikapata kubarikiwa pamoja na wewe. Bariki viongozi wetu walio hapa na wageni wetu pamoja na wenyeji, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. So tunaanza na wazee. Wazee sasa, karibu sana. Tunaanza na wazee wa kanisa Solomon. Wazee wote wa Nyamataro PAG, tusimame tuanze mchango wa leo. Nakuja hapa nasalimiana, tunaendelea namna hiyo. Wazee karibu sana. Wazee wa kanisa karibu. Tubwa kera ini gorwa se bishop ugamaega. Sesenia tata sesenia. Sesenia tata sesenia bagakabao. Hallelujah. Sesenia bagaka ngaibale. Tata sesenia. Oh sesenia tata sesenia lero. Sesenia tata sesenia lero. Sesenia tata sesenia bagakabao. Hallelujah bagakaba seseni we. Sesenia tata sesenia abanaba. Oh sesenia tata sesenia. Sesenia tata sesenia kanisa yao. Abagakabanya Mataro Solomon. Tunaanza mkuu ya bishop. Oh sesenia abana sesenia tata. Sesenia wagaka sesenia kanisa yao. Hallelujah. Abagaka. Wale magari karibu sana. May God bless you. Tata sesenia. Oh sesenia tata sesenia lero. Oh sesenia tata sesenia kanisa yao. Karibu sana, karibu sana. Sesenia. Narodi rabagaka bago sansora chibese kabisa. Narodi rabago sansora chibese. Ono karibu. Omogako isaranse tabro ramaega omokoro omogako isaranse te momoro kera ini eje gochia. Momoro kera ini asere gochia. Abagaka bonsi inchuo. Amen, amen.
Wana Bishop Otere nganero gotogoreke kaboro chaga saini ko barabori. Mpigie makofi, pigia Bishop makofi. Amen. Bishop ametoa pesa mingi, sijui nitahesabu. Mtanisaidia kuhesabu? Nani yule atanisaidia kuhesabu hapa? Haya, wacha nihesabu. Munisaidie moja. Unajua kuhesabu kweli? Mkono imechoka. Huyo ni Bishop bado. Amen, amen. Mpige makofi. Thank you Bishop. Thank you so much. Bishop ametoa 15,000. Wacha Mwenyezi Mungu amembariki kabisa. Naona ndugu yangu kaka ako hapa ananiambia mimi, unajua sasa, wacha uone. Haya, wacha Mungu akubariki. Amesema hataki kusema, wacha ni muhesabu nyinyi wenyewe. Haya, tuanze moja. Tumpigie makofi. Thank you ndugu kaka, 10,000. May God bless you. Yes sir. Doctor amefika hapa. Anasema yangu mtahesabu. Na tusema muweke maji karibu hapo, mtahesabu mpaka koo ikauke. Haya, tuanze moja. Bwana asifiwe. Dr. ametusaidia, ametoa 25,000. God bless you so much. Yes. Ya. Sasa Deacon yeye amesema leo ndio mtajua. Naona ni Mungu chokororanga na Deacon wetu wa kanisa ametoa pesa yake yote. Nikiangalia iko 20,000. Mpigie makofi. Deacon, 20,000. God bless you. Haya, tuko na MD, main director. Hawa wote akisema warudi, wanarudi. Akisema wapange line, wanapanga line. God bless you. Thank you so much. Haya, tuhesabu. 11,400, main director. God bless you. Ndugu yangu Joshua, how are you? Karibu sana. Sasa huyu amesema tuhesabu pole kwa sababu ile pesa, wazee Mungu awabariki. Tuhesabu moja. Ametoa 5,000. God bless you so much. Amen. Karibu sana. Ndugu ya itonya mahali yote birenga, ndugu ya nesa mune besege. Hallelujah. Saya woseseni. Hallelujah. Tos eyemo. Ametoa 10,000. God bless you so much. Ndugu yana Wilfred Maiteka, otebire nyesago seseni, otoire 1.
2,000. God bless you so much. How are you, sir? Haya, Pastor Suma. Otosese nili kabisa, mpaka chiabu chapake chindi chaite kagako modeno. Yeto bare bono. 1. Otoire 5,000, tiganye sahamo sese. Abana, watoto wakapa Mungu awabariki, wanaenda mbele ya gari. Dennis Onchoke, diamona sana. Sending na 2,000. God bless you so much. Diamona ndugu karibu. Evans ametubariki pia with 2,000. Amen. Evanis, asante sana. Aya, ndugu yaito Evans Nyandoma otoire 3,500. Mungu akubariki sana. Thank you so much. Omoshimi uonde na raiga. Faith naye amesema lazima nisindikize dadi, ametoa 50 shillings. Amen. Thank you so much. James Abuga 1,000 na ndo tere sindikisa ya 400. Ngakimogo teva. Amina. Mungu ambariki sana. Mbakanero to sindikisire with 200 shillings. Amen. God bless you. Moses Yongesi otoire 1,000 shillings. God bless you so much. Jackson Momanyi otoire 2,000. God bless you so much. Amen. Omoshimi Wondoyo otoire nganchecha nembako bare ngora. Asifiwe. Amen. One chief guest yeye. Ben Sakari otebre ngati tigatora barato mego chaka. Bono mbale sibono. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Thank you so much. Over 15,000 and next week nanengo to mentare 10,000. Chibe Chonsi 25,000. God bless you so much. Amen. Sago sesenye. Daniel Makoli otoire 1,500. God bless you, Mr. Daniel. Andrew Mbui 5,000. Mungu ambariki sana. Thank you so much. Mr. Wasire ametubariki with 3,000 Kenyan shillings. God bless you so much. Mr. Thomas Ongwae, thank you so much with 2,000 shillings. Amen. Samuel Okari, 2,000 shillings. God bless you so much. Amen. Charles Osoro with 2,000 shillings. God bless you so much. Amen. Ogero, Mr. Ogero and his family, Apostle Ogero, ametoa 7,000 cash na balance of 13,000 ataongeza itakuwa 20,000. The Ogero family will give us 20,000. Amen. Ndugu yane Boniface Somboga ametoa breach of 2,000 atatoa on 30th. God bless you so much. Amen. Amen. Christopher Nyagaka otoire 3,000. Amen.
Piga makofi, piga makofi. Wycliffe Beje ametubariki with 2,000 Kenyan shillings. God bless you so much. Amen. Ukari James amesema ataongeza tena 1,000 ingine ndio ikue 2,100. Kwa sasa ametupea 1,100. Amen. God bless you so much. Former Deacon Oito was Sire Makaris ametubariki with 3,000 Kenyan shillings. Pige makofi. Amina. Mzee John Francis ametuletea 1,060 Kenyan shillings. Tumpige makofi. Amina. Abagaka ambakoro tie gasengia. Bakere chinko bindaro nani ule alibaki huko? Tata sesenya. Sesenya, tata sesenya, wanaba. Sesenya, tata sesenya, sesenya, tata sesenya, wanaba. Sesenya, tata sesenya bono. Sesenya, tata sesenya lero. Sesenya, tata sesenya, wanaba. Hallelujah. Sasa tumekuja kwa ladies. Niliambiwa hii kanisa hatuna wamama, tuko na ladies peke yake. Sasa wamama mkuje hapa mpange laini. Ladies, sasa nataka kuona wale ladies. Niliambiwa hapa hakuna wamama. Ni ladies peke yake. Sasa ladies wapange tu laini hapa. Tukiendelea kuimba hiyo wimbo bariki Mungu bariki. Bariki kanisa yako, bariki kazi yako, bariki watu wako wanapotoa. Bariki Yesu, bariki leo. Bariki Yesu, bariki leo. Bariki Yesu, bariki kanisa yako. Tuimbe wa mama mkisimama, tuimbe tukikuja mbele. Abanginanga hivyo bagenda gochi. Ladies wote wasimame tupange laini. Tukiongozwa na uongozi wa wamama. Mutanga ni yote nendera mnande bili nyuma ya huyu bariki Yesu bariki wamama wote tusimame bariki baba bariki Yesu bariki kanisa yako naona wamama wakuja hapa mbele. Mandemono baba na musansa na tiwese jale ngale. Bariki. Asante sana wamama wakuje wote. Tupange laini tunaenda one time tumalize. Bariki leo. Sesenya, tata sesenya bonsi. Sesenya, onene sesenya kanisa yako. Angiranga ale. Sesenya, tata sesenya bono. Sesenya. Wamama wote hata wale wako nje waingie wote. Wamama wote waingie. Hapo na bami na bale ngozi. Sansoro bwango. Tata sesenya. Sesenya, tata sesenya. Oh sesenya, Yesu sesenya lero. Sesenya, tata sesenya bonsi. Sesenya, tata sesenya kanisa yao. Sesenya. Hallelujah. Awangina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndorera ngabu somongina naro saran staba yo mate nene gochi. Ngonya tabu ati twa na bongo kwa. Chugo chega ibekera ini cheta ko rabang iran kai. Ai bono bagenda naro. Abang bali batatu imo kai nu chwera ini moinali. Tokwane kara to ikirana bato kwa. Bwana Yesu asifiwe. Abangina imo kai mai teni no abogo seseni kabisa. Asante sana. Tala Yesu tala tokorole. Tala Yesu.
Yesu. Oh, tara, tara Yesu, tara, tokorole. Tara Yesu, tara. Oh, tara, tara, tata, tara, tokorole. Yesai tara rawangina. Oh, tara, tara Yesu, tara, tokorole. Hallelujah. Oh, tara, tara Yesu, tara, tokorole. Yesu, tara, tara, tara Yesu, tara, tokorole. Yesu, tarira wangina tata, tarira wagaka, tarira kanise, tarira tutu. Tara tata, tara itokorole. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ete narora bangina bono baichwire raini kabisa. Bone togo chaka bori togo chaka bangina. Na bobwate chibese. Bono nero to bwate mo verified yonda. Nero tagai na iga dolphin kaka. Bo diga so ko baroko boka. Mwango mo permanent. Tomo eti mo verified. Yes. Bo de atomare bono mo verified dolphin. Emo. 1, 2, 3, 4, 5. Atumote wa God bless you. Amen. Amen. Wani umo verified kabisa, karibu sana. Secretary. Biamono sana secretary minyoka iga. Bwana asifiwe. Amen. Ntate gosoma kibesa kiritire etil kiaba nginaba. Ma director 5,000. Mwakere chinkobi. Sali Mekenye alitoa 2,000 mpesa na ako na kakitu kwa mkono. Asante. Sali Mekenye ametoa 3,000. God bless you so much. Mwakere chinkobi chingia. Caroline Matagaro alitoa 2,000 kwa till na ako na cash ya 500. Thank you so much. Biamono. Zipora Moenga alitoa 3,000. Makofi kwa Zipora Moenga 3,000. Gladys Rabuto 2,050. Thank you so much. Wacha niachie hapo kwanza. Amen. Karo Mumanyi. Karo Mumanyi. Karo Ugamba. Chintambe. Karo Mumanyi Ugamba. Yes. Mkonya kubaraye mo. 1, 2, 3. Mwara sakubara. 4, 5. Piga makofi mazuri kwa Caroline Ugamba. Sylvia Richard ametubariki pia with 1,300. Sylvia Richard 1,300. Mpigie makofi mazuri. Asante. Pamera. Ay. Gansu kema igambale iga. Ekine kie mata. 5,000 Kenyan shillings. God bless you so much. Familia gesi barra bali bato 25,000. Na ando sindikisire with 1,000. Amen. Saya basesenie. To depend. You depend. Yes. Madam Eunice otebire retali gotigara inshe. Oyomba aba. Kabono tobale. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makofi mazuri kwa Mama Eunice. 10,000. God bless you so much. Amen. Baskaria ametubariki with Baskaria, 200 shillings. 200 shillings, Baskaria.
Family ya Apostle bato 20,000 ando singisire uti 2,000. 2,000 kutoka Saya kwa basi mama sema. Margaret Ogero akisindikiza ile Apostle. Elizabeth ametupea 1,500. Barikiwe sana. Elizabeth 1,500 makofi mazuri. Baba Aska Kisemba atoire chibese 1,000. 1,000 kutoka kwa Aska Kisemba. Zimeingia kwa banki tayari. Monica Kichana atoire 5,000 atomase till. Amen. Zimeingia kwa banki tayari. Bali batabuatie till number ya Nyamataro PAG yere 331388. 331388. Wale ambao pesa ziko kwa simu. Wale pesa siko kwa simu unaweza rusha pale ukaleta tu ka message. Haya, Mungu na asidi kutubariki. Joyce Mbaka ametubariki with 500 Kenya shillings. God bless you so much. Mbaka, amen. Anna Kodek with 1,000 Kenya shillings. 1,000. Asante sana. God bless you. Florence Mumanyi with 2,000 Kenyan shillings. FM. Florence Mumanyi 2,000. Irene Moruri 1,000 Kenyan shillings. God bless you. Irene Moruri 1,000. Asante. Alikoka Kerubo. Alikoka Kerubo ametubariki with 3,000 Kenya shillings. Makofi mazuri. Amen. Judy Wick ametupea 500. Judy Wick 500. Asante sana. Tayari zimeingia kwa simu hizo. Ziko kwa bank. Chemima Munge ametuma kwa till 5,000 Kenya shillings. Amen. Steramali Sojengo ametuma 2,000 kwa till. God bless them. Steramali so much. Sojengo 2,000 kwa till tayari zimeingia. Dorcas Nyamali ametuma kwa till 2,700. Dorcas Nyamali 2,700 zimeingia kwa bank. Rosemary Omambia 1,500. God bless you. 1,500 Rosemary Omambia. Asante. Jenny Bosire ametubariki with 3,000 Kenyan shillings. Asante sana mama Jenny Bosire 3,000 shillings. Joseph Nyarangi with 1,100. 1,100 Joseph Nyarangi. Liz Elizabeth ametubariki with 1,000 Kenyan shillings. Liz 1,000 shillings. Salome Micheka ametubariki with 200 Kenyan shillings. 200 Salome Micheka. Oyinomo verified. Onomo verified. Odikon. Irene Mark. Otoire 2,000 Kenyan shillings. Amen. Amen. 2,000 kutoka kwa Irene Mark. Ruth Nyanduko 1,000 Kenyan shillings. 1,000 Ruth Nyanduko. Aaron Kemuma 740 Kenyan Aaron shillings. Kemuma 740 Aaron Kemuma. Lina Tongeri 500 Kenyan shillings. Lina Tongeri 500 Kenya shillings. Margaret Nyabwari 800 Kenyan shillings. God bless you, mami. 800. Amen. Barikiwa sana. Juliana Osinde 1,250. God bless you. Juliana Osinde 1,200. Amen. Florence Ondara ametoa pesa hapo, wacha tuhesabu pole pole. Moja. 1 2 3 4 5. Tupige makofi mazuri kwa Florence Ondara. Florence Ondara 5,000. Na ndio tusindikisire with 100. Amen. Thank you so 600. much. Kwa hivyo toto ni 5,600 600 kutoka kwa Florence Ondara. Rusi Kitab ametupea 1,100. Rusi Kitabu 1,100. Madsera Nyamongo. Alisera Nyamongo ametupea 500 Kenyan Asante sana shillings. mama Madsera 500. Faith Mishira ametupea 2,000 Kenyan shillings. Faith Mishira yule ambaye anakuwa kwa praise and worship. Ametoa ngapi? 2,000. 2,000 shillings. Ya Amen. Mungu mbariki. Tunahesabu. Anaitwa Judith. Judy ametoa pesa mingi, wacha ni hesabu Pole pole. Judy Macarius. Tuhesabu pole pole. 1 2
3, 4, 5, 6, 7. $7,700. Tupige makofi mazuri. 700 kwa Judith Makarius. Spora Mwangi. Spora Mwangi. 600 kutoka kwa Spora Mwangi. Asante. Naomi Nyabate 200 Kenya shillings. Naomi Nyabate 200 Kenya shillings. Mama Mary Nyambasora. Mary ametoa 500 kutoka kwa Mary Nyambasora. Mary Mogesi ametoa pesa mingi 4,000 Kenya shillings. 4,000 kutoka kwa Mary Mogesi. Rosa Amura ametoa 800 Kenya Rosa shillings. Amura, God bless 800 you. Kenya shillings. Martha Mugusu ametubariki with 2,000 Kenya shillings. God bless her. Malta Mukutu. Lucila Suma. Sasa Lucila hesabu Suma. pesa ni mingi Hesabu pole pole. Pole pole. Moja. 2, 3, 4, 5. Tupige makofi mazuri kutoka kwa Lucila Suma. 5,000. Rebecca Obiri ametubariki with 2,000 Kenya Rebecca shillings. Obiri 2,000 Kenya shillings. Josephine Karasi ametubariki with 1,200 Kenya shillings. 1,200 Josephine Karasi. Evelyn Okot ametupea 300 Kenya shillings. 300 Kenya shillings. Dina Mawawa ametupea 700 Kenya shillings. Dina Ubarikiwe sana Mawawa mami. 700. Dina Mawawa 700. Drusira Onyando 500. God bless Drusira her so Onyando much. 700. God bless you. Naomi Nyagaka 1,000 Kenya Naomi shillings. Nyagaka 1,000 shillings kutoka kwa Naomi Nyagaka. Margaret Nyabeta 1,300. Mungu Margaret akubariki. Nyabeta 1,300. Anita Kemunto 500 Kenya shillings. Thank you so Anita much. 500. Anita Kemunto. Happiness Boniface ametubariki with 400 Kenya shillings, 500 Kenya shillings. Happiness 500. Boniface 500 shillings. Happiness Kemunto ametupea Happiness 600. Kemunto 600. Theophile Nyaboke ametupea 300 na Sunday ataongeza 700 ikuwe 1,000. Josephine Nyaboke 300. There's a pledge of 700 ambayo ataleta next Sunday. Amen. Josephine Nyaboke. Evelyn Nyang'au 1,550. Evelyn Nyang'au 1,550. Damakrin Nyamongo 500 Kenya shillings. Damakrin 500. Amen. Mark Fipi 1,000. Mark Fipi 1,000 Kenya shillings. Catherine Kemuma 200 Kenya Catherine shillings. Kemuma 200. Mama Chelsea 500 Kenya shillings. Mama Chelsea sasa atuambie jina lake kamili. Anaitwa Mercy Cyrus ama ni Mama Chelsea? Oh, ametumwa na mtu anaitwa Mama Chelsea. Mama Chelsea mwambie Mungu ambariki 500 Kenya shillings. Mas Cyrus 500 na ametoa pledge of 500. Mercy Cyrus ametoa 500, a pledge of 500. Amen. Eren Mokua 1,300. Eren Mokua 1,300. Irene Nyaberi 600 Kenyan shillings. Irene Nyaberi 600 Kenya shillings. Janet Juvenalis 1,800. God Janet bless you. Juvenalis 1,800. Stacy Evans 700. Thank you so Evans much.
700. Stace Evans 700. Meren Kemunto 870. Melanie Kemunto 870. Linet Anyango 200 and a pledge of 300. Linet Anyango 200, a pledge of 300. Margaret ametubariki with 200. God bless you. Margaret 200. Sabina Nyaboke 540. Sabina Nyaboke 540. Madam Rhoda ametupea 500 with another pledge of 4,500. Ametuma via M-Pesa. Yes. So total ni 5,000. Kuna kuku hapa tutauza baadaye hii. Hii mama tutauza. Hii wacha ikae hapa. And then amesindikisha pia with 100 Kenyan shillings. Amen. God bless you. Lydian Kenani ametupea 1,000 Kenyan shillings. Lydian Kenani 1,000 Kenya shillings. Aha, Concepta Sakwa otaire 200 na announcement 800 chive 1,000. Concepta Sakwa ametoa 200 na pledge ya 800. Evelyn James ametupea 500 Kenyan shillings. Evelyn James 500 Kenya shillings. Pigia wa mama makofi. Tupate zingine ambazo zimetumwa tayari. Na kuna zingine zimetumwa kwa till sasa. Judy Maganga 500 shillings. Pigia makofi. Stella Kingoina 1,000 shillings. Na niko na pesa ya familia ya Maragia, Kennedy Maragia and Anastasia Tansha 5,000 shillings. Mimi pia natoa. Yambo ate yumo permanent boy. Yes. Permanent. Amen. Amen. Aya, Madam Secretary yumo permanent orura ebese, bono mongo onye kubara bono. Secretary wetu wa kanisa 1 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18 19 20. Amen. Amen. Yani, omo verified you ate tono komundu taisiko kakibara bagara yale. Ikobo no ro tambe keritie tingiria sekete. Kia ogo ikoje. Ono. Oh no. Bona iwe no mwaro M-Pesa nje ro chumo ko wasoira. Omo ko wasoira. Thank you so much. Kiwa kuna mama mwingine amebaki. Amen. Amen. Kuna mama amebaki. Sasa tunaenda kwa kama hakuna Wanetingirie ya jakera mapema mono. Otevire montonaro moto. Aya bono sindikisa. Jibono ya chakire kiemata sangereria mwakere chinkobi. Akere kiemata chinkobi. Kiemata chiria sangereria. Sangereria mango tabechomo gani then ladies wale ambao wanaingia ni youths and the children. The youths and children mkuwe tayari kabisa. Kuna mama amekuja saizi. Karibu sana mami. No.
Wamama hawajaisha bado, wanaendelea Kumbe kuingia. mbara Baraera. Asante. Bwate ro mugeni uyu, bono bwate ro mugeni uyu. Oya koro kumuna mama Mama Karen Ongesa Karen Otoire Ongesa. 1200. Asante sana, tupigie mama Karen Ongesa. Pigie makofi. 1200. Thank you so much. Asante sana mama Karen. Aiwane kie mata kare kusangereri gochiga ngai mwa mondorera. Togenda tuisire gukura, togenda. Ana tunaenda kwa tuko karibu kuingia kwa wageni. Youths and children, mko wapi vijana sasa wako tayari? Vijana wetu wote walichukua kadi kama wageni. Kwa hivyo vijana tusimame, tupange line hapa vizuri, tukiongozwa na uongozi wa vijana. Isaiah akiwa na CED watangulie mbele. Kijana mwingine amekimbia. Vijana wako wapi? Vijana wote. Isaiah, imefika wakati wa vijana wakiongozwa na uongozi wao. Vijana tukuje mbele wote. Vijana walichukua kadi karibu wote. Ile ambayo umekusanya kwa kadi ndio unaleta, hiyo ndio ya vijana. Ikiwa ukupewa kadi, kuna ile uliomba mamita ndiye akakupatia ulete kwa mchango. Tuingie kwa line. Yule kijana ambaye hana, ukuje tu tutakupatia pesa. Ukuje tu utapewa pesa hapa mbele. Vijana wote wapange line. Wana kaibagenda. Watoto wote wakuja hapa, wale mlichukua kadi. Sesenya tata sesenya. Sesenya tata sesenya. Paka laini kabisa wote vijana. Asante sana. Sesenya abana bao. Sesenya. Jana wale mkoko tu mbele. Sesenya tata sesenya abana bao. Sesenya. Uzazi ukiona mtoto wako hajapanga line, mwite umwambie amechelewa. Ikiwa ulimwacha nyumbani, unaweza simama kwa niaba yake. Kuna wale ambao mkoko juu, wale vijana mkiona blessings ya yuko hapa na Adriel muniambie. Abana bonsi pi wapange laini. Bwana asifiwe. Amen. Nataka kuanza na ule mgeni wa Ekie Mata. Ule mgeni wa Ekie Mata. Bwana asifiwe. Unaitwa nani? Florence Murao retire chibesa chinyinga irenge chibono chabechi. Diko ninkonyere kubarechi. Chabere chinyinge kabisa. Mungu akubariki sana. Sasa wasesenie. Sasa tunaenda kwa vijana wote wale mlipewa kadi, wale mmepewa pesa mlete na Mungu atazidi kuwabariki. Ametoa 1270. God bless you so much. Amen. 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 Sasa tumeanza kwa vijana. Kijana ikerebosi yaiga. Kiongozi wa vijana. Kiongozi wa vijana. Kono nande ara mu verified yare kiongozi wa vijana nande yare mugaka. Orule 1000 kwa kiongozi wa vijana kaka Tungura 1000. Ando rwere rabarwani babere bare ngai gabagende Saudi nchara yabali Sakias and Darius 500 Kenya shillings. Asante sana. Aha, omo pastor ito, omo youth ito,
Tochito moi promotion wango iga. Yes. Eyo toire 3,000 and orune preach of 2,000. Just be 5,000. Amen. 5,000 ni kutoka kwa Pastor David Nyamweya. Asante sana Pastor. Catherine Mora 500 Kenyan shillings. 500 kutoka kwa Catherine Mora. Gladys ametoa 500 na 500 zingine ametuma kwa account. God bless Gladys you so Sharon much. 500 na ingine 500 imeingia kwa account. Huyo nomo chairman wa vijana. Joshua Mukua. Aha, Joshua huyu ni engineer. Yes. Huyu ni engineer wangu. Yes. Ametoa 2,000 zake. Joshua 2,000 kutoka kwa Joshua Kenyan Mukua. shillings. Amen. Na sistake Masi ametoa 1,500 Kenyan 1500 shillings. kutoka kwa Masi Mukua. Mungu awabariki sana. Amen. Sawa engineer. Joan ametoa 70 Kenyan shillings. Joan 70 Kenya shillings. Asante. Ni 70 kweli. 120. 120 sio 70. God bless you so much. Joan. Lydia ametoa 1,000 Lydia Kenyan shillings. 1,000 Kenya Asante. shillings. Faith Mukansi 500 Kenyan Faith shillings. Mukansi 1,000. Winifrida Bosibori 100 Kenyan 100 kutoka shillings. kwa Winifrida Bosibori. Dorcas Nyanga 150 Kenyan Kutoka shillings. kwa Dorcas Nyang'au 150. Lydia 1,000 Kenyan shillings. Lydia 1,000 Kenya shillings. Catherine Mora 850. Catherine Mora 850. Carol nani? Carol Thomas. Naomba muniambie majina yote. Carol Thomas ametoa 1,500. Ongeza 500 ingine. Next week ikuwe 2,000. 1,000 kutoka kwa Carol Thomas. Kwamboka 400 Sylvia Kwamboka Kenyan shillings. 400. Amen. David Nyamumbo 200 Kenyan David shillings. Nyamumbo 200 Kenya shillings. Ila Domoyo 200 Kenyan shillings. Ila Domoyo 200 Kenya shillings. Gloria Mokua 2,000 Kenyan shillings. Gloria Mokua 2,000 Kenya God shillings. bless you. Mesha Kogamba 320 Kenyan shillings. Mungu 320 akubariki kutoka kwa sana. Mesha Kogamba. Warren Botuma 100 Kenyan shillings. Kutoka kwa Asante Botuma sana. 100. Milan Kerubo 100 1,000 Kenyan 100 shillings. Kenya shillings kutoka kwa Melan Kerubo. Natasha Mura Natasha Wycliffe Mura 100 Kenyan 100 shillings. Kenya shillings. Malia Magdalene 100 100 Kenyan Kenya shillings shillings. kutoka Magdalene. Cecilia Faith 700 Kenyan shillings. 700 400 kutoka Kenyan kwa shillings. Cecilia Faith. Asante sana mgeni mkubwa hapa ametuletea pesa. Hapa, anaitwa nani? Amen. Dei ametoa 100 Kenyan shillings. 100 Kenya shillings. Isabella Kerubo 435 Kenyan shillings. Isabella 435. Blessing Sadasa 100 Kenyan Blessings shillings. 100 Kenya shillings. Grace Omambia 50 Grace Kenyan Omambia shillings. 50. Terry Omambia 50 Mary Kenyan Omambia shillings. 50. Joy Omambia ametoa 50 Joy Kenyan Omambia shillings. 50. Gifty possible. Harrison Indemo 500 Kenyan shillings. Alson God Indemo bless you so 500 much. Kenya shillings. Praise. Mgeni mkubwa Praise mkubwa ametoa 50 50 Kenya shillings. shillings. Beldin Gesare Beldin 700 Gesare, Kenyan 700 shillings. Kenya Thank you so shillings. much. Kijana Byron 200 Kijana 200 shillings. Kenya shillings. Geto 200 Kenyan shillings. Kevin Magedo 200 Kenya shillings. Calvin and Victor Ojengo 500 Kenyan shillings. Ochengo Kalband ndugu yake 55 David Mark
500 Kenyan shillings. Grievance Mark 500 Kenya shillings. Yes. Patie pesa. Okay, Blessed mgeni Ogeni ameleta pesa ametoa nyingi. 50 Kenyan Blessed shillings. 50 shillings. Anis Kwamboka Undieki ametoa 50. Devlin Nogero, this is what, 400? 400 kutoka kwa Ogero. Eden Champion ametoa 200 Kenya 200 shillings. kutoka kwa Jaden. Okombati ametupea Okombati 100 Kenya shillings. 100. Ariford Okori ametoa 500 Kenya 500. shillings. Douglas Ogero 500 Kenya Douglas, shillings. God bless 500. you. Nadia Kwamboka 200. Kwamboka 200. Joy Mark 200 Kenya shillings. Amen. Maxwell. Mark Samuel 500 Kenya Kenyan shillings. Salome Nyarangi 600 Kenya Salome shillings. 600. Major Faith 700 Kenya Faith Major shillings. 700. Deborah Mbaka ametoa 120 Deborah Kenya Mbaka shillings. 120 Kenya shillings. Maximilia ametupea 100. Maximila 100. Janet Morara ametupea 200 Kenya shillings. Janet 200. Janet Morara. Maureen Kerubo ametoa 200 Kenya Maureen shillings. 200 Kenya shillings. Daria Kwamboka ametupea 100 Daria Kenya shillings. Kwamboka 100. Celestine Njoke ametupea 500 Kenya Celestine shillings. God bless Onjoke you. 500. Gloria Mark 200 Kenya shillings. Gloria Mark 200 Kenya shillings. Grace Annette ametupea 100. Grace Annette Mark 100 Kenya Manuel shillings. Nyakundi ametupea 50 Nyakundi shillings. 50 shillings. Jerubar Suleiman ametupea Suleimani 100. 100. Pefa Kerubo ametupea 100. Pefa Wapigie makofi 100. tafadhali. Jenny Mora ametupea 100. Amen. Edgar and Jason wametupea Edgar 200 Jason, 200 Kenya shillings. Jason 200. Gifton Omari ametupea 100 Gifton Kenya Omari shillings. 100. Blessed Mark Blessed ametuletea Mark pesa hapa 50 Kenya 50 shillings shillings. kutoka kwa Barikiwa. Blessed Mark. Blessed Nyambane 200 Blessed Nyambane Kenya shillings. 200. Joseph Victor ametupea 200 Kenya Joseph shillings. Victor Nyambane 200 Kenya shillings. Janus Baraka 200. 200 kutoka kwa Janus Baraka. Sydney ametupea 100 Kenya Sydney shillings. 100 Kenya shillings. Kuntu. Brother Kuntu ametoa 1000 kwa M-Pesa and 1000 cash. Total 2000 Kenya 2000 shillings. kutoka kwa brother Kuntu. Brother Steve ametupea 3000 Kenya shillings. 3000 kutoka kwa brother Steve Mark. Yes. Anajiita Urerengu. Yes, Joseph. Urerengu Joseph Wanchinga Koringo. Akona mifuko nyingi sana. Natoa pole pole ndio aanze kuongea baadaye. Toa tu. Amen. Asante sana. Pigie makofi anavyoendelea Pigie makofi kuhesabu pole pole. Kutafuta pole pole. Mifuko ni nyingi. Mifuko ni nyingi sana. All right. Orerengu Orule 1600 na amesema atatuma 400 zikuwe 2000 Kenya shillings. Amen. 400 anatuma saizi vile amesema 331388. 2000 kutoka kwa Joseph Koringo. Pia makofi mazuri. Pigie makofi. Pia mna sana. Abokwe ngitenjira kwa gendiri enteke mwakire chinkobi. Pia mna sana na narore na
okomachikora Yesu ngobwakara amafuta nogambe bugitutu. Amen. Kobo kuyango rigokorwa. Bon abantu barosire lakini rende ntoro sokorera emirimo ya Nyasaye gasi. Ego tutigaretie egepindi egesinini gatukure. So I think chikanisa chira igo chire chikanisa chinyinge sana. Chikadi nchi achiete. So mogo nkonyo mo secretary wikera nkomeshe ye kanisa mwante gose representative nero gose bato metebese yabo. Kobo matebese yo muchango itatangasi abanyene banyemanye. Uwo montara ateba gutumire tokaria. So tubwate KCPH ase under the care of Reverend Murara. Onye tariga iga atoretere bese iyo. Ekubwatu na menyingo PH eyero igere ando mobasia Dr. Ovasio itobo gita kubusero. Ereta ko batatuma. Baraika ubabere. Baraika niko tuma bali getare PH. Getare PH. Getare PH. Wakilishi yeyote kutoka Getare PH. Mwana na nareta bogusera aliyo lengo pastor mosini nira na ara chianga chia mobweneire. Pastor karibu. Yesu no muya. Ainche ko bado murani ko bwe. Pastor Silas chia mobweneire. Chia mobweneire. Amina. Asante karibu sana. Wale bado hawajafika. IVC kanisa yetu hapa karibu walitumiwa kadi ikiwa kuna mwakilishi. Kanisa ya Nyamatuta PH. Nyamatuta PH ikiongozwa na Reverend Tometi ikiwa kuna yule amekuja ama secretary ikiwa pesa zimetumwa bado. Lakini rende mubatebi na kobere yanka. Garende mbaruere eribu. Asante. Asante Nyamatuta PH. Nyamatuta PH wametuletea 1000 kutoka kwa mgeni tena watatuma zingine. Asante sana Nyamatuta. Amen. Egerton PH ikiongozwa na Cornelius Momanyi ikiwa kuna mwakilishi bado. Nyakoe PH ikiongozwa na Reverend Solomon Odochi. Yes. No mo pastor yote magacho yonde oria kaiba agenda gochia. Ikira bali bakama sinkira aritaraika igobono ino karatiga. Aya. Isase PH. Isase PH. Abo batumire. Isase yeah. Isase no yonde Silas. Aya tenena yo tobwati junkwa. Chua. Silas sinjo. Chua enjo. Toba maete ninko manyete. Koruabuo mochenge nyakwebwati gospel embassy nero pasa muruabe. Silas ya enjo bona na koretire. Onya to korua bona go pure mishoko ba no musani ya. Onya to korua 10,000 go kwane 10%. Goto weri bunko emia. Abo maite mwangu janana. Biya na no mo pastor. To na chire ko diskawa manda. Watu na right baraka anga buto pia chira kini ba. Batebi kuna bako ko kabaidi diate. Aya buto teya. Yani minetia abantu baitu banyamatara bakirete kumetingi kiaba mara kini. Mbekerange keyboard na batera nimempe na mbali nimetoka ni Yesu amenileta ndani baraka ke batenga asiri talia Yesu. Staki niongee mengi sana. Praise God. Amen. Kwa hapa mimi niliwekwa mgeni, I even preached. Mimi ni mshirika wa hili kanisa. Sasa unajua hii kanisa tuko nazo tunachukua kwa hekima na maarifa ya hali ya juu. Last Sunday tulikuwa na mchango kule kanisa inaitwa Stenimigwa PAG. Wakati tulipokuwa kule Stenimigwa PAG, mimi kupiga hesabu yangu nikaona wacha nipange mambo ya ile pesa ya kanisa nitaipanga vile itakuja. Lakini mimi niko na pesa yangu naenda kuchanga, kwa hivyo and I will not fail you. Niko hapa. Sasa bona ngachiko na chikoria na ki anda abantu bali chuma biri na baira segeto muchanga. Na ande raona akore keke. Bona moro rapo be mote mobole na ki nyamataro igo ntungi basta tutigere igo. Eja bwate kaneme change hiyo. Lakini mimi ile yangu nilisema kama mgeni naenda kutoa na jina la Bwana likaweze kuinuliwa. Asante sana. Ya areta mbuya mwana sana na mgeni wacha kae. Lakini asepeche yale mombekere 500 shillings amurwere 500 na arwere kanisa ye
ekorokuna isase 500 500 Kenya shillings kwa isase PAG. ona abantu basibe kyo mopasta yalo bako mwali sosori ora beto bia ya aki Nero metre 500 igere kanise ya isase ebwenere. Buya mono sana umuchanga na pogo changu go buya mono sana Igo isase PAG 1000. buya mono sana Karibu sana, naona mgeni ameingia. Asante sana, karibu mgeni wetu. Asante sana. Mochengo PAG anda mama direct server ameenda wapi? Kama ametoka kidogo akuje. Kanisa ya Bishop Gospel Embassy Pastor Muruabe Gospel Embassy Sonya batumire kende biyamo bado kanisa yendere gaiga Masagara PAG under Reverend Nyatera Masagara PAG mwakilishi bado Maraika Pastor Pastor Ernest Ngare Mochumbe Oikira mwakilishi bado Yusuf Mungare Matara Yusuf Mungare Matara Mama Yuni Motia yote bado Reverend Isaac Akama Reverend Isaac Akama iko hapa 5,000 zimeingia kwa bank. Isaac Akama kutoka kanisa ya Kenyoni PAG 5,000 Kenya shillings. Bono wikira uchikanisa chiaerire bono ga imbwata maganara makongundo chabagani aiga bono no chibesa chire taribo akira bagani chinkobi more no mawoko aki moko ngabira asa maskani amanene omwana nara toko bweke nyoreke manane no mwana one yo mwamweba takwana gaja kwana liye naro korna ne na bwate biaga sogete bono taikirega akitakuba kwani mata bana bake utabate kwani waobo biyamo biyamo na sidi baga bishop abageni Kristo biyamo le Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Josephat Muma, natoka katika ward ya Boksero. Nilipatana na Pastor Elias, kaniambia kuna mchango leo, kaona nimsindikishe leo. Asante, tatoa yangu. Thank you. Mwakire chinkobi. Alitoka kwenda anga toko ambaye yake nyorote wangu nisiketaba. Sewono yake. Buya mwana bagani bara maete ayeno mugani bo nayo munene ayo jigukura. Lakini rende ntobwatie protocol nere okoba kere tobwata bagwakirisi babarai bari ebirogo jenisi ketabarai asengenjo nyasaye ne arokurwa barai igo batana osike bari ebirogo taribo buya mono sana bono ninjiko chakira abageni bara bwatie okoba na inche ekerengo chigocha muranga ngonda abasabe ngiche na ne team ya Kevin Arwasa ngiche ne getoro kiaye ego sindikisuna abageni bari maya ya Kevin igo kimurare na atigiro yo manyete no nyore ngomogeni ine timu ye mutu aberake igo nagania nchakira omogeni okobwatia okorokuna Isaac mzee. Asante, tumefika wakati wa wageni. Watu wa Nyamatara ambao wako nje tuingie ndani, ni wakati wageni wanaleta pesa zao. Kwa hivyo tuingie wote. Chua bagani baba manye. Bali isiko tuensto soime, ni wakati wageni wameanza kutoa pesa zao. Madam Jacqueline. Bwana asifiwe. Isaac mzee ni yule supervisor wangu wa HAT. Ametuma 5,000 shillings. Asante. Pia kuna my colleague tunafanya naye kazi anaitwa Dr. Mariana. Ametoa 3,000 shillings. Pia kuna Pastor ama Reverend Ezekiel Ndubi. Ametuma 1,500 shillings. Asante sana.
Kuna rafiki mwingine anaitwa Alex Nyabuto, naye pia ametuma 1000 shillings. 1000 shillings kutoka kwa Alex Nyabuto. Na kuna hapa kwa duka mahali tunanunua maji kwa Edina ametoa shilingi 100. Edina shilingi 100. Asante sana. Kwa ile listi yangu, huyo ametoa shilingi 100, pia muongezee 100 yangu huko. Asante. Bia mono sana. Omoga niondore next. Bia mono sana. Asante sana asante kutuma chibese. James Kichana. Omoiberania. Asante Omoiberania, angekuwa hapa kwa MC wa siku ya leo, lakini yako kupitia kwa kaka. Bwana asifiwe. Omoiberania robwena takoba the chief MC. Weli tukolia rero egesa. Lakini the whole of last week he has been on leave. Akanteka kaki na ndeti ngosa baibage gasi tena nikuje Sunday. Akaniambia lakini atakuja kutusalimia, akanitumia pesa yake ya shilingi 3000. Mungu ambariki. Asante sana, tupige Evans Omoiberania. Kuya mno sana. Asante sana. Sana. 3000. Mungu anelie no musani one. James Omoiberania no musani one. Abwa list yane momekire 300 shillings. Na momenteire. Asante 300 kutoka kwa mgeni wetu. Kibese chiko nyagoswa omo MCA Steve Arika okoruibeno otomire 5000 shillings. Amen. Steve Arika MCA kutoka Ibeno Ward. Oino munyali bali mo taimbi muno sana. Asante. Kanisa ya Nyamatare manyire. Biso. No muraiwe county. Buya muno sana. Omogani onete tekorangeri iga koro kwa Mr. Mukua. Mr. Mukua Vincent. Vincent Mukua. Mr. Mukua Vincent. Mpige makofi anapokuja. Asante sana. Amen. Amen. Mwako uchira maridadi. Asante. Asante sana Vincent. Vincent. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tupige mgeni wetu Vincent makofi mazuri. Sana mgeni ya serisi ya mnyongeze shilingi 500. Aongezewe 500 kutoka kwa mgeni. Mwenye kupeke hesabu hiyo kabisa, mwenye kusindikiza. Ya usindikiza ndaba gani waitombi ya mono sana. Okay. Umwana ona 300 shillings na amubekire 200 shillings yabeire. Eric Nyambane ameongezewa shilingi 200. Ya mono sana. Asante sana. Sasa nomu ya mwana ona abwate talent. Kini nainde koko serande toko. Bia mono sana. Ina reru wako igwa. Bono igonta getenda ngerio mogeni ondo korokuna Vincent Matundura. Vincent Matundura anapojiandaa kuja, nataka nitangaze kwamba kuna mgeni mwingine alitoa 15,000 akasema pledge ya 10. Nataka asimame huko nyuma, anaitwa Ben Sakari. Ben Sakari alisema atatuma 10,000 pledge yake, ametuma saizi kupitia kwa till number. Kwa hivyo toto zake zimefika 25,000. Pige makofi mazuri. Uya mono sana. Asante. Enduwe ane Matundura endo kiagera na murangeria na bwa ochango ni akia kwenda. Igonta geteta gutinaga iga aruchi besia yo no magani na inde arete chibesi chio iko kwana ari mai mai oyo no mochumbe no ndiri nkolimia. Uya mono sana king. Buya mono se dibaga. Njena bataitiri ta Vincent. Gongo akisho mochumbe. Ntara ruichi mochumbe tikora ruichi yani. Uya mono sana. Karibu. Gamu buatere. Buatere likoro service. Ta buatere. Chionere ochire buyaga. Bono karuye chombo chimo mago sindikisejira bari abachiko banguko. Mwakere chiko bichibese chiachira. Uya mono sana timu kibagendi. Umuchumbe nche kanto magocha nande Steve my brother nero ntebetie nganche katebi mujumbe kanto monte byango chamba tebiga biyamono mwakrete kura nande ndi buna mumanyete nkorwale chibesa kirase nkorwale nande nali nainwe nanda kende gyose mukagani okora mwa involve nere singi nchale kinyoro
naende ekenyoro kini kia kanisa no ere boya mwamubeko kende gionsi mogokora bishop antebe tikamuranche kuno omochango ria ateba oro naini sisiteti agontebia obe omochango omonene agocha gocha na abasani baye so nantoma gocha ong'e egetoro kiaye ye chiringi chielfu 10 mwakere chinkobi buya mono sana chibese chichio mheshimiwa Kibagendi echango ne mengerane motebi pongesi buya mono na inde amaena nyasaye narora oyori keiro mwana oyo muri keire mes aria otebire na okoni family omochango muri abange tarikire mutwe lakini na inde rende babange kero mutienyo erire amwato burukanitie yake lakini rende twarure chibese igo mochango monene ukari motwaiga etariki tugochiko bauna abana siasa biso bona arogo tiga to bangoyo ni tukare committee yo gosebono gaki no ni jo madero nyanta onya magenarare goje yengo kona bwata kende amin buya mona tana 10000 kurwa somogambi no mwana oyo minto nere orure 500 na inde na movement 500 igone orure so from team Kibagendi 10,500 plus my 500 shillings na sindikisiro mheshimiwa Kibagendi 11,000. Asante sana. Buya mono sana. Akira Kibagendi chingobe. Asante sana. Ainde renda cha torigeria bachumbe bachange na sauti mugiranga ngora bakaba kimani chungo bakwendo. Bono ga na artete ba mpake speak cha utango. Buya mono sana. Omogani onete te korangeria igakoro kwa Dr. Maria Chana. Maria na Omenda. Mulisema yake. Asante sana imetangazwa. Buya mono mwakere chinko bila yako mwenyewe. Asante sana. Togende asomondo korokwa na omwesimiwo Nyakoe okorokwa omwambio yagi narora omwesimiwa in capacity olenga omugaka nsigete nchigojo yere baka masiamo sindikise nere bari nere chikura ngachi base chomwesimiwa Nyakoe ama sinara tuba chiwo sio singisa njunkwa kayi mugaka ulibwa magacha atafutwe akuje ako hapo nje. Ita huyo mzee akuje. Teya masiko tangasana masiare ero nyata kutoka. Uyamona sana. Umuntu ndo kunya kueba kaga igakoro kwa mheshimiwa weriye musani one dio kinyarango. Na ato momonto gocha area MCA. Oye na akini timanyetanya gocha kanisa na gocha wegi na agajire yondo. Ibona mwirete kiago ama si kiago musanyo akie kadi ya itaya kiago ndikeire message mwama tebetie oigure bubesana akoni family umuchango next atakuwa mgeni baba iko mwakire chinkobi nimeambiwa Duke amesema atakuja labda kujiani huyo akujaki na amurere shilingi 100 amurere 100 shillings mwaigure igo moe na matebi Duke Nyarango nyambega na murura shilingi 100 so mochango orenge Nyamataro PH. Buya mono sana. Gochi beka sesa. Omogeni onde tete korangeria bono. Ntwakorana na bono mwana nara obarirete. Ururonge nyanya. Felix mwatiriye mwamonite mwatete tarenge people era na achietanga temo. Obeire lakini goikatomorete sindagogi gosebono na ine natangashire takotangase nyangi na arure ng'ombe yeru wa misini abantu baragi gosebono na engoruore 20,000 ase nyangi ya Felix Mairura ekaga amasi ekaganja kiaye ya soire 70,000 ase nyangi Osborne Mbego 30,000 kiabeire 100,000 omoisimiwa Kevin Yaruasa 50,000 kiabeire 150,000 omoisimiwa Nyarangi 20,000 kiabeire 170,000 ekanisa nero moment rende tokoro mwana uyo neto musibiri abe bantu wabe buki osema no mwakere chinkobi bono amasi igakora amasi igakora bisi ye county women rep maite keroge kininje na yetu bishop dia wanongo tebi ekiana kiari kanyoru mwana uyo rigiri chikuroga yondo ya yo mubuire birekere ko moitabire ko kwari
kate yama keroge kio ane nyomba ya Nyasaye nteneine ka omwana oyo mupiechio. Amen. Ama sinjira ke goti bako ko yuti bese ko mugombo anchwa. Lakini nta keto kwane na kimama kaunti ya Gatebi omanya goja go sindi sasa bese riende. Na abwate uchumbe tigabi. Asante. Bien chairman Justin Yambega mukise kamili chairman ya Ruasa na Wisaini tingo kwana mange maite kerole mino tulikuli mangana mange okorora secretary mwibete kolete kadi ya mama county esimutanyi tige sielie kia ainche na omenyeta lakini rende ntokuana mang'ana ayu maega yetenti onye mwenga nanga rende na bayaba bia na mobekero ujumbe na mheshimiwa Esponia teba samasikania manene kuno mwana oburandi na ndabono nyasaho tusiseniri kunyara tuli goikaransa n'abafalume tagete bishop toje toikaransensi n'abantu bali turabana siasa lakini tuturegete tubanga omuchango torete bakasiesi nga oyo bono olinga oyo nyumba next ntagete tubanga omuchango oyo ikaranete elinde gente geturwaiga togende project yende yokobeke university ne school tukora na mangana ya magacho yekanisa ya Nyamatare rebo bigosere buya sana nchabone singe nchomana na raiga timu Arwasa bosomboni buli bwana mbwata bosinini nongo chikobeka gochi lakini nyasato seni twakorire gasi engiya bia mono osogo ntegera next time eliyogirio mogusio mongino mongaini omaita asakuru na asagochi inche morete igorende kerotoko banga muntu mino karo mwamoe gento na liago ikibwange singe chikati chikocho obisi ali ne chinyinge keroko iro obisi na beko bikunyaro ya mesa lakini ekerondo nyebwata na bonko nyetanga ni igoro ndenge mwangigure mbia mono sawa mbia mono sana igase list yabaga ni mochango next confirm ni mama county Doris Donya aburi osebona waki oyo inotarase motumeke buya taribo ambazi nayo korankwanya gutangaza no mobisore maba ukweba aya mbia mono sana bono ase twaikeire bono iga igondo chingo yanda turi gukura kwa babagani bari barengi nari kire tugana abarangeirie ntarare to mugani omone bwiri tukuria rero igonari kumugania aiche gocha aimoke atere chibesa chio mwesimiwa Kevin Arwasa ansindigise monsindigise nainde gokorera pi bishop asa maskania manene Kevin igantebiri igabwata abageni abanga atete gokoretera igonere nainde okoni family koba omogeni next omochango kara ari nare togocha gusibwa nitoje tomerana na kibagendi gatukwana niyo maete kibagendi gutoramara sana kinirende kiroge kinkira tangazo gaki mwana minto matunda kwa mokani tiakora abante gasi imbego aye omanyete tatumiro no mupasta ande kanisa ekoranye sukiri lakini bono asa magana ya Arwasa aro ninje banga yone ni umugonsindigisa to twaro bwoba gose bono aka ndage toicha tene na igasende ndete kiriya to kakuru aso mwesimi wa Arwasa na inje kirikiane kwa muraba bansindigise manye go kubwatera bese ko arure nere ndege megwa ikira etokonye tori muoba ainde no isaine by the way mbia mono sana igo omogani na arorenga ayeriri nago tuaru chibese naye bono karai karansa bese nera to korubia uno korungo komenta 50% ya chiri gokoru bia mono mwana yesaba kwe ntagete togoka kango chuna kapisa chingo bicho kanebiri ata serie talia Yesu amen bona magana beire buyaga mwana yesaba kwe abantu baito banyamataro inje no mushirika bwe kanisa ye ande inje no mubasta nkurandi gucyari kanisa ikoruna isase BG amen
nkinata getego kwan bishop n'abasirika ba minta bagaka n'abangina murema ama NP tima etinga monto ki orabute for 10 hours or 8 hours akwe ngokure goro yenchara tangaswe unless gakorete kiek karwarete abantu bari kanise bonse bi abaraba babugene taseri talia Yesu mone tata bakwe bono ngote bari tuke engakiende kero tubwato muchango ekerongo chakero mwanjone na bonacha nabori immediately nakayagenda lakini onte bina matanga naragenda guchigali gorasike to musanyu ito omugakuriyo sire to okurukuna Mikaeli nkinare gukwana bishop na ndon tegerere ana matiba onde ekero tubwato muchango muntu nonyoyo motabasa kogenda ka etogokora pi nora no banchara nonya muri kongakera chingo binane tigangirore muntu nonyoyo motari ogochika paka ekero twakora muchanga serie talia Yesu amana bari mwakire isase gari mate bwana tari gwetoginde muri konyora abantu baikirororo igege ntekero kimonya kombori kene noke igabwe maiki nande na kanire ng'amang'ana yokogenda kagakia sogwancha abana banyasaye mbonge cha segentekio tigatubaberaga iga abageni ko bagochicha na batogambie story entambe batoebesa togendere kwagachire nyumba ya Nyasaye mogote balenda amina Amen. Igo mwanjire baba igo na kolira iyo amasi no igwete amasi oma etomo sombonyesa ka okwana no muikoko kwa enyangi kuna ya kwanirwe na ande kwabo mosidiga tobasha gotemeka tobasha tokora aserie taria Yesu kwana bwango kwa bwene ire bono ngonya gutiri gwere bigoto banya kokagerubo be bona aserie ta Yesu Kristo magana ya bere buya amina nyambega no muyore njuna kubwato moto na handrero buyamona na urugari boto tingo bwate tio motwe ande kwambwatire nande nakubwatire buyamona amaguta tigaite kaserie eria taria Yesu Nyasaye no nyambego yo gasirete boto tarie gekone boto tontu akorte mere moto gake burasta tukabeke rufye kerama tukagure ne bige kanisa ime tukakore ronchi nande nkware ko machariti kono nyirimo nyambega no muyare akera nyambega chingo bya serie taria Yesu wana yane na barenga menge kusama tambe ndagete nkorerega ga Mr. Nyambega ngogete sana koba asemise yaito ya PH ya Nyamataro jana ondo mwege niga iga na ande konya koirora ngogeta bagaka bari ba mito Solomon team na banda bange barema tubwaterane tungusera sobwamo ogotera kolinga anje tegotera lero tindi kogotera nga ekero to kungusera ngio takwanera nayo ndina ndigerete aro namanye to yo ondigerete kurugari ndire tali achira natiragabo tungusera maserie tali Yesu bona bishop na njenganje te biombo ninga gende tanganga ki omochango yo twakora tali machiko naba oyo bebwe biombo tokoranderie njiri Nyamataro yategerera serie tali Yesu amen abantu bakachingo binabarwani nabo bangigwa ekento nakwanera bo ekanisa neri kuna Sitam Church nachi etali bosongo ngaeto ngabori na mwanjesa irakiri babwata good that big eroria nene ekurukwe ekwende caravan chiti bichiro egekone ama ene tigamba tebi abana banyasa abantu banyamataru na tulima tali etotagore gose totatware gento buna keria egento toratware gento buna keria no kwerupi asekerito bwate bune kanise entangani emirimo ya Nyasaye kore keke egendera serie taria Yesu ekero najite kanisa ya Sten Miwa abagaka bare ngari wetena elibu 150 pako yonda koba obepa gakumanga na kiaya igonare gote abagaka ba minto mora ataka ni metebo nande ntora ataka serie taria mbogani no ngwete amangana ya tonyabwatesie aikerane aserie taria Yesu omotoria kaka bone gwaji kwebisa kaikaka sungura bonagenda guchi kaka mangana ya kabisa iga omugabana omanya otoshira twakora twagende chaptenda serie taria Yesu esario kwa na mangana mange tigandwe getoro kiane na ndiri nchembe nteke mbore gwate aba chiringorwa kwa 50% ayekaru 50% rende yani mine titoko rweru 100 nko erwa misi Garati. toko rweri bunko 500 Nyambe toko ruchiri bubere nko 1250 nko rweri bu nko 500 lakini te kyo rweri karu 10 nko 5
5,000. Karuteni aya. Omane yesaba kwe. Amen. Omatango jakande jibe sango jankande ka. Toto Na ndo mbeta makuta na bege ta sore. Tabu atiri goli ya neli nene na ande ndiri kwaera. Amen. Toto Bwana kingo chikorua. Kingo chikorua. Yes, Almighty. O korua enusu kusoru chionsi muna chirenga ine. Tali boigo. Enus. Ngonko. Bona. Inchoko. Inchoko buyamono sana. Odete chiba chinyinge ga mwake chingobi. Ya Pastor makofi mazuri ameleta pesa nyingi sana. Asante. Siringi 4,000 na mimi nimeongeza siringi 2,000. Yochi abere 6,000 korua se. Ameleta 4,000. Ainde alafu mgeni atamuongezea 2,000. Ekana na mumaete na nje kwa tinda nyoma. Nere kwa tara nyoma. Akili tukasega na nere sana. Ainde injente bimugita chako yaboni kanisa enene. Enene abwate. Ya nere. Isase ne kanisa enene. Angeri wanongi chenchanga rorimo. Okoba nyasa okonyire mbuya mono sana. Amina. Tilio kongaina na nyangi yao na osire. Amen. Ya mono sana asante. Igoti ni monto ne makora chibese na ochire igo none chichigori kwa bunkorunde. Mbuya mono sana. Chika okay. Twaisire gukora gaki bari babwate chikadi. Wali be chikadi unyakora abu. Chikadi nchigo chachideka. Before tulete mgeni wa heshima. Chikadi. Kuna kadi. Huyu ni Florence Matu. Florence Matu ametuletea 620 ya kadi. Asante sana. Mwingine ambako na pesa ya kadi, ulipewa kadi, karibu sana. Kadi. Ikiwa ulipewa kadi na uko hapo. Mwana wewe wana ati kama ili kondo. Kuna ile ambako na kadi. Nere ngomusindikisande. Eri asibono ngaikuage na nanduru. Bone togo chaga bana mwanti kanje bweka. Steve Mark. Steve Mark alikuwa amepewa kadi. Ametuletea shilingi 1,000 kutoka kwa Steve Mark. Pia mono yambega nango yane. Pia mono astadi baga. Asante sana, naona kuna kadi nyingine imekuja. Damakri Nyamongo, pesa ngapi? 930 kutoka kwa Damakri Nyamongo, mpigie makofi. Omorwa ni otoire iga chibesa irenga. 400 kutoka kwa Masi Jared, mpigie makofi. Mwingine ambako na kadi tunataka kufunga, tusikufungie nje. Alietelinga kiliko kweli. Ani Kwamboka alikuwa amepewa kadi chibesa kinirenga kile. 1,100, mpigie makofi mazuri. Asante sana Ani Kwamboka. Ndugu yangu amekuja, Evans Nyandoma, pesa ngapi? 1,000 kutoka kwa Evans Nyandoma, mpigie makofi. Ikiwa uko na kadi, ulipewa kadi. Asante sana. Biamona salibaga. Nyambego nango ya neto sinya ine. Pastor ya singo mwa sokoro kurunkalia. Dukutana Thursday. Thursday maragoma. Angante mocho koro ni bwatu muchanga nyamataro kinchi. Kamoteni chenyor na ishiri. Akire no mongna ro nginyori. Ontebi. None ka chuchuoni. Nje nyambega. Onye ko kosindikisare. To kosindikisaka. Na nje na dire ebesi yane 1,000 shillings. Wakere chinkobi nere out of 1,000 shillings nere ngomusindikisa na 50%. Na moment re shilingi 500. Igo nero rure 1,500. Omo isimi wo yagi atebire na chacha chimamosi asepe chiane na amure shilingi 50. Biamono sana. So abantu abonsi na bamukunya ko basindikisa igo na sindikisa diukinemia no yagi na mosindira shilingi 50. Igo achache momo inyori na mosindikisa na bese yae mobeka bwase epechi oyagi mosimi asimundu 50 shillings na murwerere. Aya ariga igo kya magana yo oyagi no mosani one ngo sindikisa na renga abantu na timotigetinse. Biamono. Bono gose okay twa omo isimi oyagi to sindikisa bono arigancho sindikisa oyagi. Nchomo mentere to ko murwerere ribungu mure 500. Njoma etitima etisiasa. Jetima etisiasa yeba wake. Siasa yeba waka. Tiga. Ntige nkwane. Ona chile sika omugambi onga kire simi igare iranda. Iranda bagwato muchanga bako changa bono iga. Ontebia batebie ago charge mapiri bweka.
lakini atireni rango batena oyagi ataitia Jumapili mosi ba maguru wakono mungaini weteteire buya muno sana lakini nendo mumwikeria maiga na mukwani na shilingi 50 buya muno ono mbogani gocha mbogani wes konchuo igonta gete amasiote nenega no sponiate ne mombeke gati na indi mobwate kiripu ekebuya nto utwe gasi ono madaraka kanyagocha kibago nyakwebanga madaraka ncho nchunto kweba ncho ayento kweba nchunto kweba ayetindi komenta kende ayendo chembu yobwenere to mwaka gongo changira bari bataiyo asante sana lakini ngo sindikizore vijana bate mwakere chinkobi sana sana Nesa bakwe. Praise God. At least nothing comes and kana sang out, but na make it good. So international no mana youth because it's past 3 na nenda kendo kasi get. Na ta ba karibumbu ata ga tingo changena ne bebia. Teribia. Plus madam Pamela kiari kangi na vero mutambe kumobua. Ta komenta kene nere. Ata amuro ke mama. Nan nimbwa tanko yane ga Joseph. One ranko yane. Anko yane Joseph ne ram sindigise. Na masio mogan. Igon to goret. Igon tengena neri buyane. Biyamuna sana leta chiwe siao na inche ngoko ande tari kie mata yoka gekoru na inche ngoko mentande. Aitanga se chiao ile ngoko toma. Utoma re ribuya yemo. Mwakire chinkobi anko ya twate about 50% nini mwetanga sera. Ngobu nora machiko yomo chango. Madam 50% bai mokabate nena 50% chia anko yaye 50% chia spon 50% chia masi 50% chia maganyo manene 50% chia ne go mwana nero re tiranga cheru isano mosetsine osebano mwana oyo wana mosegete nere mambia charu 10,000 igo bana ospan chiwe chia gocha ama chiwe chia gocha toma ndai tonta bichi message tindiko chaka korumo nyambara toma chakera ospan imbego abe mpesa go soma igo abere igo bwango ama siako Felix Mairura a message moko ngoro kia manya Bae namba bwango buyamona madam na karibu sana yes almost indigisira na 50 bob na 100 shillings ana mentire madam onere 100 shillings igo chibese na wachinya ko chaigo yes abagani bali bako tomako chieti tosire hesabu buy goods 3313 88 3313 omochango rate niremba cospa nimbego nare na Felix munokobeka iga no chikoleraga ebyo yotomire 1000 guru asoma gani yoyo madaraka ametuma 1000 ayambia mona asante sana barikiwa chiao njiri chire ngano kyokoroku okay 10% ya erineri miye mona ababeire bona message ekonyorwa kokoleto mugalo ke yawo iwa bere yaya inu 50% ay na kwabeire karasa message ya mochango otenanire pi message ya kolingo teraika ekere kwatenanire watebere gosindikisoro omonto confirm aya osponi ya karansense asante sana yaikire ya kolingo kibesa nko badai eribwe ya mono babere mujamole yamana inebe se nkasi inenkepi kutusumbua mono egento kende nade tukwana na chama ngana egere problem ikoba ege program tiyo antu bwa ega jisa 10 we must also mind about time
tago ndogotera bukaira abantu bajete abantu baino bekanisa mbaiyo tago tobeka nintu bakabotukonya abantu baino bachire mwakere chinkobi Dale con un boli. Karansa tiabai karanse asa maskani amanene na abanje bai karanse 33-13-88. anjire bai karansense karansense bono moe tire karanse zo mai to monto begete suti tata getima kana Anyago tene ni boire. ayo tene boire akiri rene monso me obu yamarieta ni nyamanyet bya mono sana bono chibese chichimente gabwo 1000 kurwase abaraya babere echigo ikabaru aya bono maete rero nare bwate no nare ngino mo ya bantu bachire natete koigoretinga isika bono nkige kiaba nayoro bya mono sana tigatoru bono tigandangerie abagani abane timu yane nabwate toru chibese chaito nayo ruwe chiao tokore nchibona amasinjo bakere chinkobi Bona no kodu chibesa walk. Ona no kodu chibesa kyoka. Tu akwani le bona no kodu chibesa tu. Ona ne chibesa choka. Amina. Bakorire gwigura na ruasoyo. Oyo. Ruasoyo. Nero ibono gocha. Buyamona sana. Karibu bona tenena na muachire iga. Igonta teko batebina mwana oyo minto spontua sira nienera matuka mange na inde otokonyire no ninje unande iga kerarenga bisiari eriene no mwako ngwa mubite kabisa ataraji komiyokibwa na inde bono Yesu ngwa ncharo boga barande boje boge tutu ane nko barirare bono nanje ngwa gankonyire bese aye no muntu umbi antugwa nchite ane ntogosigite igo na achire ne chibese cyo mwesimi wa Ruasa ne chiane bana abatenena Aruasa ne ribwara abae ya Aruasa ne ribwararu ibererende isatorende inyerende Aruasa okore ire isano ya Aruasoyo komirende kominemo komina ibere komina isato ekiemata ikomina isanemo ikomina kianda eribu osirini ay abeire bobe Aruasoyo ya beire bobe sirina moja sirina mbili sirina tatu sirina ine sirina tano ay bono nyakibaga ndioru komi ane nero ikaranse kero bomo tata Ruasa ruirenga gaki 26 27 28 29 30,000 kurwa somo esimiwa Kevin ya Ruasa oretire chibese chibwataine na inde ririntu arwete siringi 50,000 na inde tokarosie giriri kerigora igo Kevin no magenio ino botambe na inde nabanchite na ndo tebiro mochango orekera ande nagore uniform anagore uniform no ninje nabaete kintu kanisa yeto nyanjete Aruasoyo byamono sana ono na inche no magani narenge yes inche 200 ndarwe 500 rende tigandu eribu ai nyambe goyo eribu 2 eribu 3 eribu 4 no way eribu 5 acha eribu 6 eribu 7 eribu 8 no eribu 9 ai 10,000 kurwaso mwana nyambega ane mwarango nyakore konya osinisa narenge na inde na incha also confirm omo chango kare next bono tinkoru 10 akonyora na Yesu bwanchire ndete fungura kumibwata nebe si umupira gose bono abagani aba bane na barabuo mbako rubesere ngamba eri kondo ntwabwate target ya sitogoika igo inche no mwesimi wa Ruasa na aretire siringi 40,000 sibe sitibwata ine na abana baro ba komenta tomanya ko gisindikisa bono toigwa sikigochi
amasitari gochaka ya yonta gete kiriokorwa awetani mate tawe tie sutirende kwano anaye Bia mana Justin. Bia mana. Kente kembi yakere. Mochango next na lingo takutangaza talikichie nyangi. mwakere chinkobi uyamana sana asante Asante. Bia mana. Tigansi ndigise mheshimiwa Kevin Arwasa okorali obomo obwanchani na omorembe. Mambo ni matatu. Obomo. Obwanchani no morembe. Obe. Okay. Oh ya. Tanko ja tibia obomo. Obomo. Obwanchani. Obwanchani. Omorembe. Omorembe. Autalia magana Arwasa. Bian. Akero. Karatiga. Iragora. Nagenderete. Gosali mole. Oikire mambo ni matatu bono korwera aro mongina nere rwere obomo arwera arwasa osebono amasinga So naikire obomo obwanchani no morembe. Bono ekero obomo obwanchani no morembe boro amagenderera agocha. Sengencha abantu anchete no beto bakorera amagenderero. Okay. Ere bobe gosere bia. Mosidio na enchigocha nayo gocha kumbanga samangane nyangi inchigocha. Ebese yamasi ikeke 5000. Inchigocha. Na asirese ikeke kiri buisana bono. Ebese yamasi ikeke 5000. Isatarure. In the former CD. Inje na koire to so mo bishop. Tware gokora mangana. Biamano bakere chiko. Akobwatire chinderu. So ago chego time agimeke chibase chiba. Oika chika kiri buisana tako imoka. Isatorate gaire. Momente. Oika kiri buisano. A moment 1000 tikire 4000 we are missing 1000 ama sema wewe karanta. Korangeli. Madam Bosire. Madam Bosire. Kwandigete. Biamono. Wana ko konsindigise, nosendi mirikon. Mochango tene ni remba kachiwe kisibusa. Oika chiba chiri busana. Oika chiwe busana. Mama Junior naye webeke. Mama Junior ncho. Karabuango ama sikore gente. Kore gente ke buango cha to barosire. Igo. Eri butokanyete. Atawale tu mwachie Yesu atawale. Atawale tu mwachie Yesu atawale. Kanisa letu we mwachie Yesu Bishop naye ngwa assassinate occasion yane. Biamono. Bono. Amina. Atawali. Igeru 200. Komentana 50 chinde igoro. Yesu. Irenga masije ikirenga konye. Jose ntu amenyete naye. Karabuango. Atawali. Nako 50. Ogera naye no musani onole. Ono. Komenta na inde rengo kutoma. Beni ngora kogorinde kokotana ni nje kogori muchanga. Beni incho. Atawale tu mwachie Yesu. Kokotongo cha kumorera next na kogori incho. Beni ngozo kina bogo free. Irenga chati ga iramasi. Beni togo. Beni chati re 500 nchoko regente kai kana. Choko regente. Chigocha. Ay, besende yakira. Buyamona sana. Ay, amasiwa wanjire kabisa buyamona. Ay, no musani ono. Buyamona. Ichengi cherogoro bugetutu wa noti cheko gutangaza. Atawale. Chaikire buyamona sana. Chaikire. Ikole tiegende. Okorire goli yaye. Amasi na timu Arwasa. Chati kala singi 50 mbekera unanje na sindi sama singi 50. Buyamona sana. Umosike bono. Ya beire bobe. Bono aye kila bono mwana pastor chire. Director karibu. Mwaja bangu utogotangaza obomo obwanchani omorembe amagenderero
tomanya goteba nobo Obombo. egakwera eriogi ntutageti Ona na kio tabere tio mwana siasa. Bia mono. Yogi ntutageti kibese chioke mwakana chinkobi. Bia mono sana. Bia mono sana. Otorete ile kibesa achingia. Kibesa chiachira achingia sana. Kibesa chiachira obomo. Obwanchani. Omorembe. Amagenderero. Robo tuere ruo bateba. Tero oretire kiaye. Oretire siringi 5,000. Korua se omwano pasta. Na amasi oretire 5,000. Na inche na oretire 10,000. Aruasa oretire 30,000. So from timu Aruasa tuachira na siringi 50,000 chibese chibuataine. Mogwakira Aruasa chinkobi gaki. Makofi mazuri kwa timu Aruasa. Chiri chine na gosindikisa abantu ntorigo chibara lakini rende iko nabona nje na chire ne 15 ati ntemetika. Amina. Nyasaye no muya. Amen. Ebintu ebi Yesu ogotoa. Amina. Abako nyoro yobwate utari korwa. Lakini tobwate enkoro yo korwa Nyasaye kunyesiseni. Ogo ikoko twa ikirega tari God fat ende twa bwate pastor. Nyasaye okoreki otoikiriga. Buya mono bono tigana inche mbwate romagani bosi. Obe tigara bwate chibesiane. Tigara bwate chiao. Tigara bwate chiane. Aruasoyo. Aruasoyo. Amura. Masi kwa bwate romano ekiri. Asante sana, tupigie mgeni wetu makofi anapoleta pesa zake. 30,000 kutoka kwa Ruasa, 10,000 kutoka kwa Nyambega. Abande bebu bono mbakabikira abonzi. Abo cyane. Asina tigairi na yenda asindikise. Ya bono kwana ile nga comment osindikise ring. Lakini tiga mente 600 iga na asindikisira bangi na bonsi bange kanisaga. Yare ko batari yogi chikinde cyo sinisa cyare ko bo muchango na bore igo toje tokwegeria esa nanya ko likwo bisi yori jira magana ko bongo biyabona sana. Amina. Bora tianko eri kondo mwaka sana Nyambega. Asanti, hebu tuhesabu hizo za juu. Tunaanzia 51. 53, 54, 55, 50. Sa toike baka yango ngore. Ay. Tua Monyale. Kai. Bono nakina bate. Kimoko nyoro mheshimiwa Kibagendi. Nyoro mheshimiwa Ruasa. Bate binga ki. Bono nero kubate bete. Ekanisa ya Nyamataro. Buna lingana lilikuwa alikwana. Mtundu watu bokongwe komiti na baigwa magana mokwana. Bono bagocha kupanga buya babaye chikadi in 2 months in advance. Abageni bagotobora iga. Rori to kwana magana. Nimeshukuru buna mwakorire gasingia. Thank you so much. Abaonsi bi batebi mbia na akire buya kabisa bono nche nkorwe yane mombo atere. Tomacho nya ukwana magana bugitutu na bugitutu chache ntubo nga kitoko panga magana ya. But wacha Mungu awabariki sana. Wale ndi timbo atinje magana mangi. Ndari kurwe yane mombo atere. Geko bakiranze monte bina kitoko. Togo. Kuraba lecho. Bono kibese chiachira. Motagarrete. Tochake 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bado. 20,000 ya. Echichozi ono njentari kikende tata nareta 20 ya. Igabona Aruasa akobwa.
karanga chirisa to wate wachiana karanga message nero chako ro kwa mpesa buya mono 20,000 kwa menti kwa rura mwakere chinkobi bono jetirigo gosindikiza echiangerera gaki